Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүн кыргыз адабият тарыхынан Бексултан Жакиевдин өмүрү чыгармачылыгы жана Атанын тагдыры драмасын өтөбүз. Балдар, силер бүгүн Бексултан Жакиевдин өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө билесиңер. Атанын тагдыры драмасы боюнча маалымат аласыңар. Каармандардын мүнөздөрүн салыштырасыңар. Бексултан Жакиев. Бексултан Жакиев 1936 жылы Ысык Көл облусунун Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туулган. КМУнун филология факультетин аяктаган. Бексултан Жакиев Атанын тагдыры аттуу алгачкы драмасы менен таанылган. Атанын тагдыры драмасы кыргыз драма театрында 500дөн ашуун жолу коюлган. Драматургтун адам турмушунун ар кыл жагдайларына арналган курч көйгөйлүү драмалары бар. Ал бир катар новелла, аңгеме, очерк, киносценарийлердин автору. Айрым чыгармалары орус, якут, казак жана башка тилдерге которулган. Чет өлкөлөрдүн театрларында коюлган. Кыргыз СССРнин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз СССРнин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын, Казакстандын эл аралык сыйлыктарынын лауреаты болгон. Атанын тагдыры драмасы. Драма согуштан кайтпай калган Болотбек уулунун караанын күтүп, үмүт менен жашаган Акылбек карыянын тагдыры, толгонуларын муңун баяндайт. Жесир калган келини, атасын көрбөй калган небереси Жеңишбек чоң атасы үчүн өзүнчө тер. 4 күн. Атанын тагдырын Бексултан Жакиев 4 күндө жазып бүтүргөн. Аны автор студент кезинде күнү түнү уктабай жараткандыгын айтат. 21 жаш. Чыгарманы жазганда Бексултан Жакиев 21 жашта болгон. Пьеса коюлушу менен эле көрүүчүлөр тарабынан абдан жакшы кабыл алынган. Редакторлор таанышылат болуп, ал эми чыгарманын жаралышы кыргыз драматургиясындагы эң чоң окуя, ири бурулуш учурга айланган. Прототиптер. Автор драмага киришкенден тарта чоң атасы Айбердин образын тарта баштагандыгын, анын бир катар сөздөрү чыгармага өзүнөн өзү эле кирип кеткендигин айтат. Ал эми Жеңишбектин прототиби иниси Имаш, ал кадимки турмуштагы каарман. 63 жыл илгери. Атанын тагдыры драмасы 1957 жылы жазылып, ал эми премьерасы 1960 жылдын 3-сентябрында болгон. Тилдерде сүйлөгөн Атанын тагдыры. Чыгарма казак, түркмө, тажик жана корей тилдеринде которулган.
Kolkozun cumhursunlar. Benim mektep sınavlarım var, sizi tamam. Balдар, sizler bari verirler. Beni süreşip böyle. Yumuşak koysa koyarçı. Anan ne öldürdüyse. Cumhurşka barbar ekin, cumhurşka kıyımındasan özünü жақсы еместі. Қазір сойылып, сергек көрсетіп, көкектері қатып, дерек шығалар. Ертең барыңыз азыртып балдармен еш алып, еш істеш. Болу бұл? Oğazdağa barbayla koydum. Жолдоштарына бөлгө жақсы береді. Seninle hoş olur mu bulacaksın? Benimle etmeli koy. Бұларды қайдан алғансың? Біреуіміз алдыңғы дүзбей жүрді өзіңді. Men bekim, жаңағыlardan düşüp kalgan boldu. Ақ бара-бара жүрді қарайда отындарды аралашып қойшы. Hoşunun varın bu. Бүтөбүз. Oğazdağa keşke deyip bitmey olganı. Бүтөбүз. Араны алып бастап күчүрүп койгонбуз. Ata ertek tarihliçi. İyi canavlar mocerime değişken okşayıp ağır atarım. Ertek tarihli de koysam atake, o şettek. Ertek tarihli de koysam o şettek atake, o şettek. O arka bilese, onu baz beraber. Ura! Hatta inceler moldaki. Sen kaçayın derken maksata. Ayıpkar boyunma koyalım. Doğru basayım. Bastakse. Hazır kaynaklarında okuşların vardı. Kalkınma şakanlar, formunda çok cömelep tutacak. Жеңишпекесине бакай деп турат. Ova, Аны өзүм берем. oyun için maksata. Рас, ташынын кабагас кайсы, бир кубук алып иштесе. Жайсыз саракарды сынында аш болот, сок болот. Давамыз этип Hiçbir yerinden çıkarmadın demişsin. Sizin boşanız duyulu bak. Kulağandırınca. Bakşanız sizler ki. Söyleyebilirsiniz. Ne yediysiniz? Seni bana aytkanдар жөндөп экен. Өзүм деле билип турам. Элдин балдарында болбогон өкүнөм, бирок сиңишпегимдин ою менен болбоска чарам да жок. Менин саянгаштоом, ырыс кешигим ошол болот. Жыянда тени болбосо өзүң деле билесиң. Ne için? Benim balası olmasa. Katura veren atak bize ise. Koysanızlar bulmalıyız. Бул баланын күнгөйдө күйөөдө энеси бар. Айтырыңыз. Кокус динине тие алсаң, кокус динине тие алсаң кетип калса, анын үстүнө да энеси менен кат алышып, кат беришип көрдү. Бирок мага айтпайт. Эне балеки тээсине чыкпайт окшобойбу. Барып кирейинби деп баягыда 2 сапар мага айткан. Мен чыкпай ким болмун? Anda aksakal. Sakınçlar anca özünüz ele alıp kelbeysin. Ага да дагабай, энеси алып кала деп токол. Açka buldun mu? Cür tamam. Biraz koy otur, жеңишпекке тез чите барайын. İşte tamam vermeyin. Açka ile cürürde gelsin. Hatta orup kovaysın. Patrak kesek makul. Макул, тегерене, макул. Ata. Raymakka velosiped geldi. Rende ata. Алдуу немеңди таштасакчы, бирөө көзүнө атып аласың. Balların bari elinden çıkmıyor. Ошолорго сеңелесиң да, алар кичинекей эсиз балдар да. Берчи мага катып салайын. Tarı. Өзү чогойгондо велосипедине, машинесин кошуп сатып аласың. Болобу? Atanın canan dele balası deyip çıkmıyor. Menemez. О, акырып жекетай. Тең туштардын корунда иштеп жатыптыр. Ошол жака барып, ат менен чөмөлө тартышсаңчы. Barbayla koydum. О. Эси жок бала чагыш өткөндө болмок беле, шашикага кетип, эмелеге. Kemikten gelsin. Кой, агайга жөмөс, сени окуп калса, жаман көрүп калат. Тилимди окуп да тамакка тоюп, жумушка жөнөп. Velosiped alıp vermeye koydum mu? Alıp vermeye koydum mu? O şekilde mi? Olsun. Бир айтканды угасыңбы, канчада жейди адамды беймаза кыла бересиң. Ne cinindi getirirsin ağa? Ай, жыгыт чаардың. Gelemiyorum ata. Gelemiyorum. Özüm arancalı
kalsa gülüneyim ata. Bana 5 bol besin sana. Vurdun boktun, çakarap duracağız. Mango baykuş bağlı. Baykuş getiriyor. Çok degende sonucu koyuyorum bolsaçu. İyi basa. Aman seni daha çakırıp da buna kalktı. Ne koyup okuyu koymuş. Çekilday, bereken. Аңа чөккөнбөй койдуң го. Же мени унуттуң го. 7 жылдан бери өзүңдү бир көрүүгө зармын. Мени тааныбай калдыңбы деп корком. Аясаңчы апаңды. Тегеленейин, аясаңчы. Мени бөөдө кыйнабай кел каралым. Кел. Чоң жигит болгонуңду өз көзүм менен көрөйүн. Кел көргөн, кел. Ana, emne deysin? Barat elem, adam Atan emne eкен? jibirбейт го. Акырын качып кет. Ой, Айтсаң эмне болот экен? Элдин балдары сагып, элдин сагып ошогон балдары биттин эчегесине калпай. А сенин болсо жөөнүң бар. kaçıp кетсең атам көрүйт го. Туурубайт. Оотага көрүйт эле. Барап коюңду тезечи, таяган карампулдун тактай тасып келем деп сен эле күтүп турат. Барам десең машинесин камкесине салып, апаңдыкына таяган тезеп коёлун. Жүкка деген, жүрсөң сен да атам айтып келемчи, жүрсөң. Көйдөнсүз, анын эмнесин ага айтасың? Апаң сени уруп атса. Аны сен кайдан билесиң? Билбесең да сезип турам. Мен сенин ордуң болсом, эба барекет өрмөкмүн. Ушинтип таяк жеп жүрбөйм. О, та жеңе, эмне кылайын? Апама баргым эле келип турат. Өзүм да абдан сагындым. Акырын кете бер дебедимби? Таеке болбат, таекең жолуна кетишпесин. Мен качып кетсем атам таң атканча мени издеп уктабайт го. Баса, эсимен тас чыгып кеткенин кара. Апаң сага деп мотоцикл сатып коюптур. Оотага, Чын, ырас элеби? ырас. Апайтасың го. Алпайтып кудуруп кетминби? Кудайым, жүзкеси бар бекен. Өлкөсү эмнеси? Мындай жанына отургузуп алчусубу, үч дөңгөлөктүүбү? Дөңгөлөгү үчө тургай төртөө дегенди айтчу го. Оотага төрт дөңгөлөктүү мотоцикл болот деп сага ким айтты? Анысын мен кайдан билейин? Барап коюңду тезечи. Таекең барбасаң мен кеттим, мына кеттим. Тачене, барам. Анда болгондо үстүңө бирдеме кийип чык. Ушундай эле бары берейинчи. Кийип чык дебедимби? Чак барганда кереги жет. Тачене күтүп тур, Бол эмне бат кылчактабай. Албайсыңбы? Кетпейм, болчу. Күтүп тур, Жеңишбек, о Жеңишбек. Кечкеде таамды бересиңби? Бери чыгып муну карайчы. Мени көрүп көрчү, же артына отургузуп аласыңбы? Жеңишбек, Майраш, о Майраш. Силердикинде Жеңишбек болсо жиберейчи. Сиздикинде жок ата. Анда өзү келчи. Жеңишбек мунун көрсө, Жеңишбек муну тепкенди болуп экен. Көрчү, шайтан арага сатып кетти. Мага Жеңишбекке да, Жеңишбекке. Силерге койбойсуңбу ата? Ким койгондо болот да, ыйлакта. Ыйлакта басат эле да сураганын алып берип жаман көндүрбөйтүн. Мейли, тамак бердиңби? Эртең менен кеткен дейинчи, аны көрөбүз. Анда бияк жакка чыгып карайчы. О, кашаян Кудай. Сактуу жаным. Кайдан эле чыгып идим эле. Таарыбыз бир жерге отуруп алдыбы? Тастырбай убараклат эмеспи? Жеңишбек, о Жеңишбек. Ата, Таптыңбы? ата, Эмне болду? Учукпайсыңбы? кетиптир ата элесине. О, эмне дейт? Ал кетпей, жалган айтып атасың. Ал мени таштап кетпей. Чын ата, буйрукларын кеткенин машинага салып кеткенин аялдар көрүшүптү. О, кашаян Кудай, бул көрөкчө колум сынып калдычы. Неге чаптың? Неге? Неге сен мага суук кабарды айтып атасың? Сүйүнчүрөөк ишти таппай турбайсыңбы? Анын кеткенин кайда Жеңишбек мага айтты. О, Кудай таала, ошо
Şunu kılmaksın mı? O Kıday Taala, şimdi çakırmaksın mı? Ay Zura, Zura. Kulağına tom koyulur Zura. Deli bir aytkanda up koyar günüm mü var? An koşsunlar. Anam olsa da şıltım bakta erken. Ay bundan içinde kalkona sanat başa bulup. Kırkırat günüm bitti. Cengiz Bey bile deysin. Talada işte saray işte cümle. Ay büyüğüm anlaşa söylesem bunu. Sırtıma saldırmakta bu onun içine bilir. Yorum ben de görmesin o. Çekim onu sen de görmesin o. Sevgili, bolda sürçüler saçmayla. Kaçan bu sene düşürmün. Balancasında tükürüm olsun. Anlar işte palları kulumla tümütüm atıyor. Bali sen ne bile stres tom kalam ya. Ay yugo gire de ay trafiğe bu. Bundan işi bu değil mi canım odasını? Cüz öldürsün. Ağzının kaçan düş bayağı o böyle. Bak ezerek. Hasan çaranlıkta oturup orası oldu da alınacak. Kendin düşün bir tarım olsa tövbe çıkıyor. Tartışılmalı. Günüm bayrağı aldı. Ay, kanaya böyle koy. Kadın ayaklarından tende ve tolu yaktı. Aşk oldun. Aşk olsan niye var? Sen beni okumacım sarmış. Çen sındırarsın. Ne? Kanma. Bundan hani geç gelir. Hiç yatmanı vursak şu an. Şaşma. Ama kanın gibi gelin yürekte. Şaşma var. Temeşteyim varında. Başıma mantıkla bu ürünü eş gibi hatta olasın eş gibi. Ay gelin ters beri. Erkek kız hep iyileşettiğin sen ne yaptın ya? Kudayla merak et dayı. Tavuğu patır gözün yumuşak. O basçı boynu şırkı dağlı desin. Özün yemeyeceksin ya. Yine koysam baba, sonra işini barajatmayı mı? İşte mi? İki tip saç bir koydum. Yanmasın bu. İçindeki bağın orçuluğu dene çok var yine. Ağırçılık olmasa da çöl askan dostanın ballarını. Düğün o yine alanda. Boşalt. Şundan şöyle emniyeti var ya yine. Gel yoksa o yetemez ki. Basacağım. Koydum. Koysam şu. Ayıklandı hop degeni. Senin dilin onunla oturuyorsa. Benim dilim benim babalım şu. Ayağım çay kaynat dese bana didet bücüresin. Erkekliğin alpek. Anan senin de geldin. Cılkana çene ışkırıp cürgün. Kokurup kuvveli ırgayla. Ay gördün mü? Senimiz kaynın isminin de tayomayacak. Şunun var ya senin rıkkını. Çölündüğün astrolojik içine. Amulunca da asa sıktan çamcıktan giyindi. Çat gelip tazanat beni verecek abi. Az gözüme çok korkmuyor mu? Özün çok güneşme. Berağına ayağım tazasın. Balam sen erkekliğini sen bana bu. Başka alın. Bürok kaçırın akıl var. Al yarı oturun. Eğer de el geçirmek
Bale oldu mu bale? Benim gözüm. Şugur. Kıyımda karacımda dansırma yok. Sıraştıra oturup çarşıda. Tamam gitti. Şimdi rengi şu olsun. Bir yola uçurup kaydıcak. İyi de. Haydan gelen. Eskiydi. O şu uçurak. Evet. Ova. Ay senin de babası. Kıdır bunlar diyecek. Kut çoğu. Kuşçu degende uru var mı? Ay, sevdiğiniz ağaçmaya geldi. Kuşçu ne otobüs böyle. Kulağım çal dele. Emese o şu kuşçu, kölde kuşçu de böyle küçüktü. Baş ayağına yıkıcı tutuyor. Kaysırımdan yekeni yemek istiyor. Oba oba. Hata. Uğraş. Oba dur. Bu kuşun nereye? Kaynaklarımız var. İçer. Oğuca katın çıkan törkünsün. Haydi uğraş. Bol oturma. Çay indirir. Kaynağı gözüyle çalıyor. Gözler sesli. Yo, en ne gayret değil. Kızlar liman sonra liman doğru belirlemeli. Çok dövleri görüşerek. Eve getirdi. Akşam yaşı olur mu? Ayıp. Uğraş değil. İçinde örüm öldü ama. Biliyoruz. İstiyorum. Çaydan bol başı ocağa koysun. Az tespih ücretlisiyim. Özel ağayip dönemek bırak. Kaydedilir açtık işte böyle. Azı bayağı da eğitim çarşım hatta tavuk ürünleri. Eğitim boşaldığım yaşım var. Ova. Çoğunun bir dakika. Çoğunun kadar çok geldi. Çeçilde eğitimdeki en muşu da başlar. Eğitim eğitim. Tıştıl olursa. İyi kavay. Boşuna açsana. Bak kayda gitti. Hayır bireyler mutlu olacak. Ay koy oturma. Kulağında dinastrik koy. Deniz beki var. Çıkıp git. Atay çom atası. Küçülük gerekli. Oh. Ay kanlar. Otur. Durup durma. Kulağında çıkıp git. Atay çom atası. Küçülük. Nerenin evde al ketkenin nesiler o? İyi bayıcı. Cavuz doğumunda kalan nedir hele. Bu sabah içinde yapalım. Gönül ne yapalım. Hepsi İngiliz uğraş. Emniyeden beri sağlıkçılar deli tarkap kaldı. Kuday yırmasa valan sizleri gidip girip beni. Hayır. Balacığında hep o zamanlar tepini bozula sıçtı. Emniyet tatma koydum mu? Tömenge tıklasan niye alayım? Çakırmaysın mı? Hazan gidersin ya. Bugün ne yapacak? Bugün çıksa rüyün orba bugün öyle ciddesin orba. Ağustos. Şudur başına çıksa şimdi böyle gidelim. Gitmesek bir ön yönetmeyiz. Anne olsa zora şoktu bak dur. Oğlunun almonusun kandak belinde. O şey çıktı gelelim. Yoldan kavgayı etticarafta cüretin içinde olur. Abo, akşam çıktım yine gittim. Çekil.
Ağrıttın go. Kандай tuttatçı. Kısa buldun go. Men de seni tanıdım ata. Eden buldum. Ya. Apamdan sabunu çıtar kalı. Çekil. Ya. Geteriver. Hayda. Meni menen üyüstü. Cenakka sen aytkan eyle sepetingdi satıp koyma. Ata. Men bunda apamlarla hava yengçi. Baldır. Cengiz, Cengiz. Bir deme desengçi. Uğraş bir deme desengçi. Toktat aytsancı. İçersun, kırır günüm. Kırır günümüne az kaldı. Ben de tutkan cağızımda taşkay tutsam kaldı. Konumuzda kaldılar yok Mongol, uğraş. Öyle kaldı mı? Bu şundan onu çıkar, kutul edesin. Cildine desengçi. Ырыссызым, азап тозогум, атаң өрбөсө ушул күндү көрөт белем. Убалың урушка жетин, урушка эмне келдиң экен бияка? Өзү келбейсиңби? Мен өзүм жерге кирейин, мени Кудай албайт.
айтпой жакында бармактайында үйүр алышып ээн эркин ойногон тең туштарыңдан бөлүп эркелете өстүргөн чоңортаңдан талашып ушул чоочун балдарга сиңиштирип кетем деген меңге эле созду бериги кайнене сөрөйүнө сырын берип туруп кайсар мен сени ошол каталга бала кылып берем дедим экен. Кайсарма сени бирөөнү таяктырып жүргөнүңдү көрүп бирөөнүн жаман тыйылганын көрүп отуруп кантип менин кабагыма чыксын уулум, кантип сенин көңүлүң көтөрүлсүн, эми эмне кылсын? Атанын тагдыры 4 көшөгөйлүү драма. Драма согуш бүткөндөн кийин кечилди, чагылдырган. Окуя Акылбектин үйүндө өтөт. Акылбектин жалгыз баласы Болотбек согушта көз жумган. Бирок андан калган туяк бар. Болотбегинен ажыраган келинчеги Зуура кан жутуп, араң жүргөндө төркүнүнөн жеңиски. Сылыз Болотбектен теңин тапканга жетине албай сүйүнгөнбүз. Бирок Кудайдын буйругу экен. Урушка кеткен кейинче ал кайра айланып турбуна конбой калды. Жаман аттысын уктук деп ыраазылык сурап алып келет. Зуура Жеңишбекти кошо алып кеткиси келет. Бирок ал чоң атасыныкында калат. Зуура бат эле куса болуп, Жеңишбегин сагына баштайт. Акылбек болсо уулу Болотбектин согушта курман болгонуна дале ишенбейт. Сайын аны күтүп пристанга бара берет. Белгилүү драматург Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Бексултан Жакиев дүйнө салды. Кыргыз маданиятынын патриархы, улут маданиятынын корифеи Жакиев 1936 жылы 16 январда Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туулган. Жазуучу коомчулукка атанын тагдыры аттуу драмасы менен кеңири таанылган. Анда драматург кайраттуу карыянын согуш кесепетинен башына түшкөн оор кайгысы аркылуу бүткүл элдин муңун чагылдырган. Бул чыгарма кыргыз драма театрларында 500дөн ашуун жолу коюлган. Кыргыз улуттук адабиятына эбегейсиз чоң эмгек жасаган улуттун оңгу жүзү Жакиев Миң кыял, Алтын аяк өкүм, Эртең жаңы жыл, Жолугушуу күттүргөн жаз да келер, Саадак какты, Жүрөлүчү жүрөк оорутпай, Жаза сыяктуу дагы бир топ драмаларды жаратып кетти. Улуттук кайра жаралуунун доору. Кыргыз театрынын бакайы мындан тышкары бир катар новелла, аңгеме, очерк, кино сценарийлердин автору. Өзүнүн мыкты чыгармалары менен улуттук театрды бийик деңгээлге көтөрдү. Мекенчилдик, чынчылдык, калыстык, акыйкаттуулук сапаттары менен жарандык сезими, духу, бийик инсан катары улуттук баалуулуктарды, дөөлөттөрдү сактоодо ополтоодо эмгек кылды. Жасаган эмгектери үчүн Бексултан Жакиевке эң даражалуу наам Кыргыз Республикасынын баатыры ыйгарылган. Андан тышкары Кыргыз СССРнин искусствосуна эмгеги сиңирген ишмери, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 3-даражадагы Манас ордени менен даңк медалинин ээси болгон.